روجا وخاش بینران عزیز برنامه باجارین ما و هفته لحرما اگه لباجار مانیسای تی سر اکرانی و او در کو املینه موزه دیروکی آ تپیه او در جالی دایکا قانونی سلطان سلیمان و هاتیه چیکرن و به مناسبتی ام دیسا قال دایکا بکن ایرو روجا دایکانه لسر ناوی برنامه باجارین ما ام همو روجا دایکان سلاف دکن و دستیوان رادم میسن بله بینران عزیز ایرو پنج حب میوان ما هنه امی به میوان خور را لسر مانیسای بسکنن گلو مانیسا باجاره کی چاوایه دواره آبوری چاند و توریزمی دا ده چه قوناغی دایه ام بیجن پرسکری کن مانیسای هنه گلو امی لسر وان بسکنن و دیسا ام دزانن لمانیسای گل کرد دجین بده هزاران کرد لو مملکتی خالو واری خا وقتیانه و بوراد جهبونه لوراد جهبونه امی به میوان خورا به تایبت جی به دو روز پی خورا قالا کردین ورا بکن روشوان چاوایه ام بیجن لوراد چاوا دبارا خادکن بله انها دغازم میوان خواب و بدم ناس کرن میوانی من پیمینی راستی بریز حمدی قرایل گریننده چاندیه امی بریز حمدی بگرا قالا توریزم ورا قالا چاندا ورا بکن و لکیلک بریز حمدی بگ وجهتین یاقوت هه وجهتین یاقوت روسپیه کیمه امی بریز یاقوت راجی لقالا لورا مانیسی قالا کردا بکن روشوان شوایه جیانوان شوایه و دیسا لکیلک بریز وجهتین جمال آیجان هه جمال آیجان اندام جورا پیشسازی و بازرگانی آمانی سایه اولوی علیمن بریز زکی بادی قاله هه اوج روسپیه کیمه امی بریز کک زکی را بریز زکی بادی قال راجی دیسا قالا کردا بکن روشا کردی ورا بکن و قالا جوا توام بکن و میوانه کی میدن بریز عثمان یلدرم بریز عثمان یلدرم جی سروک کوملین متحیتانن بله بینران عزیز نها ادغازم بریز حمدی بک دست پی بکم بریز حمدی بک هون بخیراتم برنامه ما hoş bulduk efendim. ام درباره مانیسای دا دکارن گلک تشتان بیجن چونکی مانیسا ده هر واره دا باجاره کی کو پیش کتیه پشه سازیا ورا بازرگانیا بازرگانیا ورا هر تشتی ورا پیش کتیه دیسا دواره توریزمی دا جی باجاره کی پیش کتیه بولا دست پی که هندکارن درباره مانیسای دا درباره دیروکا مانیسای دا هنتشتا بیجن کرم Teşekkür ederim. Manisa milattan önce 3000 Beli yıllardan spasdarım önce Manisa medeniyetlerde kurulmuş. Beliya miladi Bu Beliya medeniyetlerin zayni üzerinde en hazar çok salan Lidyalılar, Frikyalılar, Bergama, Liderin biyanişteci Roma ve Bizans imparatorlukları geçmiş. Didama Frigya o Lidya o 1313 Bizansiyan da Saruhan Bey tarafından Manisa kurtarılmış. buya 1410 bajareki yılında Osmanlı nişteci topraklarına dahil edilmiştir. o pişti O vece zamandan beştar bu tarafa Osmaniye bu me bajareki bir medeniyetlerin rengiye içerisinde en çok Lidya ve Frikyalılar. heri pır Lidya- şopa Lidya o Frigya ya Kralı Lidya Sardes Heyeliver, yani şu andaki naha tam adıyla Salihli Sat Bejin- harabelerinin olduğu yerde başkent olarak Karaben kurulmuştur. Satiyen Ve Salihliye orada düğe demedi altın hatına tarafa bakırın. basılmıştır, dünyaya yayılmıştır burada. O pişti vece dünyayı bela bu ne? Manisa'mızı daha Elbet çok tanımak istersek hekem Manisa'mız bu hazın Manisa'yı baş turizmi, nas ekonomisi, bikin el hem duvarı sanatları turizmde hem duvarı aboride olarak çok çeşitli dallarda gelek hizmet kadan da vermekte. peş Bunlardan veçiye. bizim için en önemlilerden birisi turizm Jvanayı olarak. her girinç bu me Masamızın üzerinde göreceği vaki gibi kun ser masa Mesir mecbenin biliyorsunuz bundan 500 yıl macuna öncesi mesir elver heye Hafsı Sultan tarafından eviyacı aliye Hafsı Sultan'ın hasta olmasından dolayı Hafsa Sultanı ve cüedeme ve Şifalı pişti oluyor. kuna hoş ketiye Buradaki eviya Merkez hani Efendi- derketi ravace 41 baharatı ve 41 baharattan oluşan o çinu Bir yek nesil cüre var. baharata gihaya bunu da Hafsı bek Sultan'a ikram hatiye ediliyor. Hafsı Sultan bu meseleden o Hafsa iyileşerek, Sultan ve ondan derede sonra vakta veya Merkez doğa Efendi'ye bunun karşılığında bundan bolca yapılıp 21 ne Mart be yani baştı be o de bistu yeki adare roja بله ام bistu yeki adare be belav kirin Nevruz Bayramı diye adlandırır o günde. hem de roja Artık nevroz ya bistu yeki adare de Aylık eviya hani her yıl bu her Brelez sal gününde ev rojaneci ve bolca ke yapıp roja halka saçılmasını pır istiyor. değil berandın Ve o o gelenek te o günden bu te tarafa belav sürekli kirinci
devam edip gelmektedir. Bu yılda İsalci- 474'ünü kutladık. Ya 400 و çarem ne piroz kir Biraz ya paraya. macuni. وقالا ام بیژن ماجونا مسیری دکنه نه وسا لبرمجی ام دبینن وجی گوت او ای سال Evet. 474 فستیوالا وی هات لدار خستن لمانی سایی Evet. او داره کو ام لینه والدا ام بیژن داییکا قانونی سلطان سلیمان لورا به وی ماجونی شفا دیتیه نه وسا Evet. Şimdi efendim bu bulunduğumuz Beli mekan naha Hafsız di Sultan mekanı ku tarafından emlene Hafsız Sultan Külliyesi olarak وەکە yapılıyor. کلیە ön حفتا bahçesinde سلطانی هاتی camisi, ئاواکردن پێش ئەوێ hamamı, دەمزگەفت و medresesi حەماما بێ ve burası da şifahanesi olarak مەسجد وێ yapılıyor. دەریژ ناوەکە شیفاخانەیەکی هاتی ئاواکردن وێ Merkez دەمێ Efendi yaşamakta. Merkez Efendi لێ دەرە مرکز sayesinde ئەفەندی burada دژیا 41 baharattan oluşturan bir macun oluşturulmuş. ئەvێ ماجونانێ Geçtiğimiz چلو yıl bu یەک macun بەهاراتان پێکتە یا UNESCO بچێکریە tarafından Dünya Kültürel Mirası yani şöyle söyleyeyim. ئەس دخوازم ها بێژم یا ڕاستی ئەv Somut olmayan kültürel miraslar وەکە arasında میراسێن کو girdi, نە alındı. Şu شێنبەرن anda بناوان UNESCO tarafından میراسên kayıt هەنێ altına دە alındı. Bu resmidir. دیگرە Bunun bizi Kültür ve Turizm Müdürü, veya valiliğimiz, دوارێ mesul çand û turizmê de wek walîtiyê derneği yani kültür ve yani yaptırım- komeleye me mesul ya yaptırım ve çand û turizm turizmê derneği, valilik û Hep walîtî birlikte bi şu anda hev re uluslararası Duvarın arenalar, navneteveyi yani de daha doğrusu bi taybetî jî fuarlara, fuaran de stand kurarak em standan resim ava macunu, dikin dünyayı û vê tanıtmak için macinanê em elimizden gelen bütün dibin wê dir û gayretlerimizi çiş destê me te em vê göstermekteyiz. macinanê din nas kirin jî Türkiye içerisinde ulusal di nava olarak da Tirkiyeyê de jî warê ülkemizde neteweyî de jî Elit Fuarı'nda, dîsa İzmir'de, fuara emîtê ya Ankara'da, İzmîrê û Ankarê uluslararası arenada da ya navneteweyî de Almanya, jî Berlin, Almanya û Paris, Berlin û Paris û Fransayê jî Makedonya, û Makedonyayê Azerbaycan, û Bakü'de. Azerbaycanî li Baküyê melvan oralarda derên stand kurarak, hanê fuarlarda me stand stand kurarak ava kirin tanıtımı devam ediyor. me standanîn û em Bele. danasîna wê jî ام berdewam سپاس dikin. دکن بنا دست پیکی بینران عزیز بریا اینترنتی هونج دکارم بشداری برنامه یا ما ببین ادغازم ناونیشانا ایمیل و تویتر و ما بدمه و ناونیشانا ایمیل ما باجارین ما trt.net.tr ا تویتری جی twitter.com/باجارین ما بویری و دکارن پیامی خواب مرا بشینن و ام جی سر اکران دیسا بین زمان بله بری زکی بادی کامله بله زکی خورم هم بخیراتون برنامه ما خیر خودت به خودش راضی انشالله هونجی خیراتون صابن مالا و آوا اون چه کنگی هاتن مانیسای اون کدری هاتن اون دکانن مرا قالا چیروکا ام بیژن هاتن آورا بکن باشه سر جوان از سال 1850 دا لموشه memur bum. Di köz meteriye da yeseyda. Tayinamı derket. Ez bir tayin hattım büyük memleketi Manisi. Evet. O pişti de Nodiye'ki de emekli bum. Evet. O pişti Nodiye'ki şunda min kari müteahhiti kir. Min mektep çetkirin. Bele. Min dibistan çetkirin. مشترى بيجم يعني من متاحتي دوام كر حطاني حطاني 2005 من اشوم حجي مالا خدي من دبج متاحتي بردام تسميل زاروك يفكر عنها او دوام دكر باشه بله لباجاره کی مینا موشه و رابون هات نه مانیسای بله ام بیژن هم اقلیما هر دو باجارا بله. جدایه بله هم جی ام بیژن وکی دن ده هر هوایی دا جداهی هنه نوبر هر دو بله. باجاران بله طبعا وقتا اون هات نورا و باجاره کی وک موسی لورا د دنیا خدا دید آن و تنگزاری کشاندن والله tabi tengazari mezhep kişan zani çima me tengazari kişan yani şimdi velat emeye efendim بله Manisa muş halkı Türkiye'yle بله بله velat emeye kelli fakat tülkur bimini tülkur bici evvelat daha şirine راست tengası ki pır mezin mi kişanlıdır çima ne navi çiyayı vidizanı bu ne navi avi vidizanı bu ne navi gündi vidizanı bu yani mesela ez karimin ev bu. Karimin az devamlı ekibeki derva bu. Merrey çetkirin, pere çetkirin, min kaniyi gunda çetkirin. Yani ekibeki derva tıkabitin. Nava daireden net sekinim zeyde. Ya hatta ez der tiketim zahmet dedi.
acaba navi vi çayı çiye, acaba navi vi gundi çiye, acaba navi vi avi çiye, vi cemi çiye. Gelek ki zahmet kişan. O gelek ki canım eşya mugadi haram, para haram. بله Az düşünmüş bu para haram. Bir de cara ki dünya vesite ki diyamın ne bu? Diyamın haşti ve siyada vefat kir, goas liver bimrim, li baba tezi biminim. Li brat larite o evite tamam çinevur kutiji hara. Brat tanine mine. Cara dina o vesite diyam ket biramın az para ne çu. Hedi emhim bu. Emhim hevdu bu. Havale mici gelek baş bu. بله وخلقي ما نسيجي بقاسي خلقي مشي وخلقي كي شرينه خلقي كي جميوانا حزدك راستي يعني بله تشي قندي وانا حارن واشترى بيجم وحرمتك قال لك مازين الشاني ماددان بتو سخنتي نكشان صادقه سخنتي خريبي مكشان غريبي زور اسبر غسالة من يعني عجبا كي داره ابو شو ولاته انا كي داريمه او سخنتي من زعب دكشان لي از قال لك يجي او بوم يعني از قال لك يجي بشتي ورحت بوم قال لك يجي خشي متشو ما نسى شهرك زعف خشه ولا زعف خشه تشتكي وساجي يعني وقتها مرة صالي بر الغريبية الدميني بله وقتها مرة فاد جري ولد مرة خلورا غريب دحس الدبيني عينا نوستانه او هستا لجام واجي هاي وقتها وندار موشي ون بيجن بينا فرادكن ان خلورا غريب دحسبين انا والله براي دلال انهات دي املفرن لميجي مال مملكته بله میجیم تجار هی نعطیه برا چونکی بابی ما کالی ما پیری ما و اشترا بیشم بتون عمری ما و حیات ما لوی ولاتی در باس بیه بله لی فقط وقتا مرف دچه راستی مرف خو میوان دبینه ایدی لوی ولاتی مرف وقتا انا مثلا از گلک جارا دچه موشی دچه بلانخی دچه ولاتی کردستانی گیش کی از خو خریب دوینم راستی از دویم عجب است خلقي فربو ما نخلقي چونكي او انسانانا جنا معنا او هوالي ماديتن او ابي ماديتن او خاطي وماتي ماديتن او جيناري ماديتن او ايش تنانا يعني قال لك يجي مثلا شنو راح ماخذ مرنا وقت هوالي خو نبيني توي جيناري خو بالي نبيني او هوالي تبيرا رابوير ونشتي وهم بهبره مهزمونه نبيني توي شاخي راسي خليفتي خو يعني بله هلبت زوره غريبي زوره جوالي زعف زوره طبعا بله بله اما البرا كردي مالفر زعفت بيرلكا مالفر قال لك باشا كردي مالفر يعني قال لك سباسي كي مازندكم كردارا شو عمي ورا بله. قوة كتن قالا كردي فرا بكن بلي بلي قالا رو شوانجي بكن بلي بله يعني ساعة وخش هذا اشتغل عزبه صابن ادغازم اجا فجر مبريس وجهتين بلي كيك وجهتين هونجي وك كيك زكي بصالان الليفرن بله ل واري بافي خا بافو كالي خا فقطيان وهات نفرا ادغازم همان برسي لواجي بكم بله قربان هون لكدري هاتن كانجي هاتن توكاري مرا قالا طبعا تشيروكا امسال هفته پنجالا هات نبرادا بله من مال اخبار کم هات نبرادا ام دو سالا مان اسپاش کتم سیچی میدم بله از ما بلدیه مسئولیتی بتونی مان سالیا بتونی کردا تمام جی ال بیلیله از هلدام مجم خدا بله tabi İsal çend sale meya Kürt birlika Kürda beraberka Kürda zav tiştek yerinde zav tişteki xaşe gava ku tiştek dibe bişev tin cabi dine meda em diçin li peywan digerin ama qarakolek be hama ciki başka be barışek be em diçin mehqaq wana tine arekira tine cikira mirki Kürt mervan naşkine kalbi me dice filan kes hatiye veya ruşpiye hatiye mirki Kürt kolay kolay wana naşkine ام جی جوی ام زاف جوان کردا حزدکن ام birlik آوان beraberlik آوان زاف حزدکن مان سیداجی ام هاتنه نه هاتنه ایلگلری مانسی مزنی مانسی ام بوارا اتباطیه بوارا حرمت مهیه سایگا مهیه ام تمام جی به هر ال بیلی اگر مانسالیا اگر کرد ام تمام ال بیلی ال اله ام تمام دودن جوی مملکت ها را ام خدمت کی بکن ام تشکی زاف خاش بکن ام تمام جهیوی ساکنینه باشه هون لك هزا باجاري هاتن ام جاری هاتن آگری هاتن بله بله آگری هاتن بله ادغازم ورا قالا ویجی بکم يعني ویجی لو بپرسم
نها وقتا هونجی ود گرنه ام بیجن جشن دا دوبه وکی دن دوبه درنه آگریه اون چاوا هسته که چاوا دجین tabi İsal hama niska 40 saliye matine yani مهن خونه كبير مملكات نيجي أزويش ترى بيجم خوني وجيل سلوري تمام خوني مملكات خوني كردستان هنا يعني يعني. يم مملكات كردستان هنا تبي وقتك وأم هاتنجي حقا جي أم نادشنا مملكات إسلا سجارة شو هاتم بله تعزيز شيدبن أو شيدبن أم وناجي كوتين هذرا أم جي مجبورن كأم هرن أم دشنا ورا سانكي كوجمرة الدنيا تزا أوابيا تبي مانسي أم جي حزدكن إنسان مانسي حزدكن ملت مانسي حزدكن هم يلانز كو ام دشنا مملكات جماواتري ام تزا هاتنا الدنيا ام تزا yaşamış buna. بله جبوراوي ام زاب ممنون دبن يعني كي قاوي كو ام هرن ورد ام زاب ممنون دبن ام زاب جي حزدكن مملكاتي خو حزدكن قربان. ای باشه طبی مرد جنتی بیجی بله تعما ولاتي تعما باجاري مريا شنو كم مريا هاتيه دني طبي قد تشتكي دنا دوسا بله او تشتكي قالكي طيبته ساعات تجي خوش sağ ol. صار بيته ادغازم بريس عثمان كيك عثمان دوام بكم ام همون برسي الواجب بكن هونجي دروا هاتنا نه هاتنا ماني ساي بله چند سالي ولورا درباز بو كيك عبد الرحمن خودش ترازي بي ان شاء الله تبي تشيشي جهة لغنية صعب جبوي خلق كردرا جبوي خلق مني إيماني سدا حوالي ناست مكي هنا جوانا سلا ورزي خطكم و بشاوي دا زاني إيرو روجا داي كان از خا داي كي لماني سدا تركي دا سر الدنيا هنا زديا خو حمد دست ما ماشيت كم خدا جوان راضي بي ان شاء الله داي كان بن ام نكرن ندش خلن ندخبتن يبقى واجبي يبقى تشكر تكم دايكا تساغ بله داي كام صار لفرا الولد بله والله الفرا اللي بامنا تشكر يرو مثل في متشكر يا جرا دو معلوم ام اسطنبول بين ايش بس في سبب بنجانات من داري مش tabii ki o haç tarabıcım merif dayka eki baba eki bre eki 2011 da babam çorama xode eko bab çorama xode piştivi da dayık demeni vega dayıki ama şuna babı da o dayı da her dükkanı şirine bel dayıkam her tiştemeye jibu abim vekirevi البوم الحمد لله متشجر اصلا يا والله نبغى تشترى شبيرو كري نحن شاشة تفهم كرين نقول تفيس بيبونا دايكا هات شكر شكر كرين الحمد لله يعني رابنا مدعي خاطرية جديا خرا ملمش تعدي خاطرية دعي ما تقاس بك هي سبك وديا مدرابي خد يجي راضي بي بلكي فيجا سر تلفزيون او يبارك خدام تقاس بك هي تل دريمة راكت بيجي كره مراب تقا روجه كل روجه عرضه هي مدركه خد يجي راضي بي الحمد لله يؤلف أن بيج وقت لما جيت تحت خدكين اليوم نبي خد تعالى جرازبي باركي عملها جوي يؤلف أم جزاف مني دايك نبن أم نهر كورن جوي حتى و حقيقة جمرة زاف باشن يؤلف دايك ما جمرة هم باباتك وهم والدتك وهم يؤلف يعني دايك نبن مرف نكور خوشخله باشه ام سپاس دکن نهاد دناو میوانی ما دا ام 5 حب میوانی ما هنه 4 حب نل مانی ساینه دروای مانی ساینه هاتنه اول برا بجه بونه بريز جمال ياقوت شي جوانيه که جمال هون کدری هاتن کنگی هاتن چند سال اون ام بری زاف جواره تشکر دکم و به فرصت دامه ام پیخواد ناز کرن ایرو روژه دایکaya dünyayı da çıkka dayık hebe destek güçler ramışım. Bıra çavevan behe serbin. Saygı hürmet juvaratıkım. Beri yapacağım. Dayıkamın sağa lvederiye. Erbi dakika من سر نکرد باوی من نخواهش لخستخانه اول جمعی رفقاتی آن جمعیه اجبه دکه من هرم جمعیه. فاده شفای خیرم ده باوی میجی اول خستخانه دارن راکتیه. ام سالا 1984 da em hatim bederi. Ez bu çağı 11 salim zarobum. Memleket vakti ez hatim bederi usula bir memleketi men nizani bu.
منظر و ریوی نزانی بو ما دور دو زمانی وی نزانی بو نانی وان من جمره خریب تهاد آباوی جمره خریب تهاد جیگی ور خریب بو اد بخواه شخصا از زارو بوم فقط به ناو وان دا مزن بوم ایرو بومه فنا یکی فنا وان وقتی اترم مملکت درسته روشونده لوی داره جمره خرید ته الوی داره خرید هست که فنا میوانه که من لوی داره dünyayı da kijan şehri kijan duvarı bir gerim illa ham tem Manisa. Manisa hevavi, insanevi, eva çiyaevi, eva ormanevi hakikaten Türkiye'de sahili şehreki ayrı yani gerçekten ayrı hevavi ji perxaşe. İnsan evanji baş. İnsan gündi vi Manisa aynı fena usula memleketime evci gündine, evci tarımkın, evci misafirperverin derivanj mera fena bekidine. Juvi velat evat emhatim ve deri vallahi ne hani mehebu, ne avayı mehebun, ne mekesi nazdırkır. Çok şükür iro gele Kürt ve deri periyubune sanayici, periyubune iş adamı. Parayı buna tüccar. Vi Manisa vate emhatem vere rınte biramın şehreki küçük bu. Hanin kem bu. Je beri dama çav mabu er. Gele kurji xalki xabatkarın. Ev Manisa xalki Manisa piştan hevdu, destan hevdu. Manisa behevra mezin kirin, behevra yaşanabilir kent şekeri. Emiro çıka bejin ez muşeme, ji bulanıgıme, ji kopeme, navi beri kopu bulanıgı. Jive derime tabii ki velat-ı merfaya bin navi ayrıya doji jmera kerengo guluk şandın jive deri tabii evji ji hazdıkın ev damak tadiyimiz zaten bini zamanı meda ev devamlı maya fakat em idi çağı meda yaşı meda em idi xwaj Manisali hîsdikin. Em dibin em jî Manisali ne. Em dixwazin çıka insanı dibi Manisa'da yaşamış bin. Ama Kürt bin, ama Türk bin, ama Laz bin yani cisni vaçid ve birav Vati tegavadını Heval Osman Persi tecbu dayıka xwa çıkır. Em jî dibêjin ki me îro ji bo Manisa çıkır. Me îro ji bo gele her gel roki rabu be jiboy xade çıkır, mecboy xwa çıkır, îro jiboy Manisa me çıkır. Her birey ki jwara dikeve ki vi Manisa reklama vi Manisa bikin. Bütün dünyaya ba. Mesira mehe, turizmi mehne, sanayi me gelişmiş buna ve deri em epey gelişmiş buna ama reklama meci bari kemasiya mehe em gücü reklama xwa bikin ve jiboy Manisa ki gevreki da ser gevreki ev jiboy Manisa çetir. Em jwara spas. Gele kurçi gele ki xabatkarın da bardaj Manisa'da. Ebu Xaci Ticaret Odası Komite Başkanı me birçok ticaret adamları, birçok iş adamları me ve deri Manisa pırıvi jivaleti başka hatını. Ji Doğu Bej, Güney Doğu Bej, İç Anadolu ji Karadeniz'i. Karadeniz'i inşallah hatına, millet hatına benderi. Pırıvi inşaat ve fırın nane fırına nivi desti Karadenizliye da bir Karadeniz'i bendere çekirdi. İnşaat sektörü hema embejin jistedi haşti yani hafti pinç desti gele kurtay dvedere wana vedere çekir. Az vati hatım vedere khani seqat zedatür tune bu bendera. Emna 12 qat bina çetkil bendera. Ge havuzi çetkin ciye xaşivin Heval Osman ya daha çetir zane başkanı müteahhitler daha çetir zane. Ama son 8 sale geleme Kürt te sanayida organize sanayida epey başarı avit. Yani hatta 8 sal evvel sanayi menizani bu. Vate emji memlekette tev mennabe sanayi nizani bu. Em nizani sanayi çi bu? Jmera bu gotane sanayi acaba mezgut işte başkay. İro پره حواله ما فابریکه وهانه خواهی فابریکانه
ناو yönetime fabrikadan dora fabrikadan xevatê. Watê em hatin vî memleketê hanêka me bi xwe ayakkabî boya dikir. Ameliyatî dikir, me gişta ameliyatî dikir ve dera. Xelkê Manîsê jî derê xwe ji me re vekirin. Wana jî piştan me. Wana jî mêvan perver bûn ji me re, baş bûn ji me re, me pişta hevdû, me bi hevra Manîsê mezin kir, güzelleştirmiş kir, rêk çêkir. İnşallah ji vir şuna em ê daha mezin kirin, daha çêkin. Em bûn büyük şehir, belki em bibin metropol jî. Ez dixwazim em Manîsê bire metropol jî. Rêz Cemal ji devê we şekir dibariye. Weşa. Havê gelek spas kirin Em gera. spas dikin em ê dîsa vegerine we. Belê. Belê, Brêz Hamdî Qarayel. Em dizanin li gel pişesazî û bazirganiyê Manîsa diwarê di mijara em bêjin turizmê de jî gelekî pêşketiye. Turizm ne tenê turizma em bêjin tatilê. Zêdetir li vira turizma germavê heye, qaplija pê re dibêjin. Hûn dikarin me re qala çand û turizma Manîsayê bikin? Tabii. Şimdi Manisa her ne kadar Belê herçendî ku sahilden uzak olsa Manîsa da dûrî peravê jî be, ama dûrî behrê tarihi jî ve be, yerleşim yeri konumu cîkî bakımından çok wisa önemli ku bir gelek yerde kevnareyên bulunmaktadır. dîrokî lêne, Bunun avahiyên için dîrokî lêne, Manisa'da inanç turizmi vardır. vê ji dibe sedema turizma baweriyê turizmi var. ya çandê, Ondan sonra anıtlarımız var. o dîsa Doğal bêjin turizm abîdeyên me değerlerimiz hene, var. Bunlardan Niobe, Kibela, gelek mizgeftên me hene, kaya kabartması, ilk insan ayak izi, Kulav volkanik peri bacaları, em bêjin gelek Sipil Dağımız. perên me hene, çeymen spîlê heye, Sipil Dağı'nda bugün îro doğal roj, milli parkımız var. vê di parkeke me Yayla ya turizmi var. netewê heye, Dağ turizmi, turizma me ya kırsal turizm, nêçîrvanî heye ya çoltêriyê heye, di gelek waran de vê de cê ger û geştî ye. Bunun yanında termal kaplıcalarımız, Li gel vê ya em bêjin germavên Kula me Emir yên termal kaplıcası, hene, sandıklı kurşunlu kaplıcası, ya kurşunlu Salihli ya pardon, sandıklı, Salihli, ya kul salihliye, Salihli Brez- kurşunlu kaplıcası, Brez- Turgutlu, Urganlı Ya- kaplıcası. urganlı ya Hamdî kul Qarayel. turgutliye. Zêdetir ew germavana li Salihliyê, li herêma Salihliyê ne wisa? Evet, ağırlıklı olarak Salihli tarafında ama Belê, belê ama bi giranî şu anda, aliye salihliye li belê Alaşehir tarafında niha bu biraz bêjin daha öne çıkacak. Alaşehirê jî Yeni orada doğal hene li wê derê sıcak kaplıcalarımız orada sıcak su germa daha bên çok me çıktı. Geçen li yıl wir jî bunun hene konusunu sala belki basında çûyî duymuşsunuzdur. wekî we bîstî be jî Sıcak su patlaması oldu. Ve ava germ oradaki, teqiya careke bağları biraz tahribat yaptı. hinek jî Ama orada xerb bûn şimdi li belê doğal gazdan, li wê de ji gaza Pardon, doğal xwezay gazdan, ji jeotermal sudan ji ava enerji germ üretimine geçilecek. ji germa va wê derbasî Soma'da bugün bizim termik santrallerimiz var. santralên Soma termîk A ve bên Soma B olmak çêkirin. iki tane termik santrali. Buradaki çıkan buhardan da Soma'nın tamamen ısıtma sisteminde kullanılıyor. Êdî wê baranî ve germa Biliyorsunuz ve orada hanê milli ji yataklar bu çok önemlidir. germkirina malan wê pê te bikaranîn. Artı maden yönünde de işte dediğimiz gibi Manisa çok zengin. Wekî me got dwarê madenan jî kanan de jî Manîsa pir mıknatıslı dewlemend e. demir çok var. Daha değişik mesela altın yatakları var. Em bêjin kanên Salihli, zêran hene. Sardes'i biliyorsunuz o zaman ta Lidyalılar Di döneminde dem ji dema altın Lidyayê para me yapıldı. ku wê çaxê pereyên zêr Ve hatiye dünyayı çêkirin dalga û geçmiştir. cara ewl dema Bunun bir Lidyayê tane me milliyet pereyhanê örneği de dinyayê var belaviye. Şimdi bu yıl burada Niha İl Kültür îsal Turizm Müdürü Valiliğimizin önderliğinde bir kuyumculuk, pêşengiya walîtiya me el sanatları, em ê li vê derê ustalık, öğretici em hîndekarî û stekariya astık. destê karên Bele. hunerayê destan em ê Hûn vekin. dixwazin vê nîşanî me bidin ne Orada wisa? işte oradaki öğrencilerimiz böyle Evane Lidya hunera arasından da yaptılar. Kamera hunera xebatkarî me Evet, xwendekarî me numune. wê derê ne. Numune, evet. Zamanın altın parasının örneği. Perê wê demê yê dema Lidyaya ku belaviye weke mînakekî ji wê Em demê ye. spas dikin. Em ê car di vegerne Artı bunun yanında Belê li bavêya jî Manisa'nın biliyorsunuz mutfağı da çok wekî zengin. zanin Manisa mitbaxa kebabımız var. Manîsayê jî xwarinê wê jî Salihli pir odun, navdengin. odun kebabı, Wekî odun kebaba êzinga ya köftesi, Salihliyê, kufteyê êzinga ya Akhisar Salihliyê köftesi var. û kufteya Axîsarê Belê.
که ام سپاس دکن بریز همدی امی جاردن لسر Ben teşekkür ederim. Bu لسر imkanı چاند و verdiğiniz için. توریزم مانیسایی و ام بیجن لسر پشسازی و بازرگانی مانیسایی امی صحبت بکن بریز وجهتین نها ام دزانن هر باجاری گل کرد هاتن مانیسایی بله و بورا جهبونه لورا به جهبونه بله رو شوان چاوه وانا کردین کل در واتین چون که قال حجماره که مزن دکن بله نیزه 150,000 کرد لمانی سایی دجی doğrudur. وانا حمول ناوندی دجی بله. لنافچه دجی Haçi nava manaseda, haçi kenarı manaseda yani kazay manaseda. بله Belki ve 50,000 daha ziyade ki. Belki ziyade daha fazla be. بله Ama Kurdi kutene viraji tabi tamam evluydin her ca akrabayı miçevura ecem ora. Evet. Merfi mi dostu miçevura ecem orada. Mecbur milleti Kürt limanısı birlik beraberlik ya kavana zavrında heye. بله Vata tabi tazime tuzani memleket gram bu. Livra emhatim medine Khudai de malada nabe. Millet karabalıkha tazid malada nabe. بله من مختاره که مه بو ممت تاش دمر مشان ده ایدری دا چو ورا چادره که تعزیج مرا چکرانی پری وی چاقی 10 سال بری 3 میلیارد نیوا جمرا چادره کانی چادره کانی که ملت دینا خدای چادر ها ملت رابو 12 13 هفت چادر نهاد محله مدا چادر تعزیه هنه قربان ملت ما ایدی کس نکوه مالا دا تمام چادر دا نان خود دن yemek خود دن و تا که نان خود yemek خودان خواهی تعزیه مرفی وی اقربای وی دوستی وی لیستا خود چید کرد مصرف چادری چقدر چیبیه 10 میلیارد 15 میلیارد 20 میلیارد مصرف چادری چیبیه tamam تو دبن لب توپ دبن para حساب دکن سر مرفی 100 میلیون 5 میلیون 30 میلیون توپ دکن para çadırı دن هیویا خواهی تعزیه و نه اینا قربان ملت کرد زب ملت کی birlik beraberlik ورا دناو هر دا دجین tabi dumanı seda yani dumanı seda haçi mahalle hangi cam mahalle habe herkes mahalle khoda herkes mahalle khoda وقتی که هم هاتن تک جامی که پیچوک خروز کویده هبو جامی که پیچوک هبو قربان من ها خسیه 5 جامی الحمدلله ملت کرد بتونی مان سجدهایل الحمدلله ترک دینی خود ترک قرآن خود نکنه الحمدلله اسلامیت وانا دوام دکه زاری وان تمام حجره دانن زاری وان تمام دخونه تمام üniversite دانن tamam دخونه elhamdülillah çoğuş ki Kürda kaf ava خوشاش نکریه دیسا terbiye töre nava Kürda da he devam dike devam dike bari devam dike aynı ev devam dike kurban باشه ساعت تا خوش sağ ol بریس عثمان یلدرم کرم که مقاله ام بیجن باجار خاکر باجارین کمه پاشتا ایشتیه و مهات نفرایه ام نهایش دغازن قاله اوی بکن ام بیجن و اون سروکی کومله متحدانه نوسا بله بله کار مرا قاله فعالیت این کومله خواب بکن اون چه کاری دکن فعالیتی و چه نه سرچاوه امروها ها بیجیم لمانی صدا تامین آمده 700 حب متحد لهنه همه کمالا متحد جیب ایشی خانه چه کرنه را بیجیم 400-500 حبيبي 60 حبيبي خلقي كردي لدوغينه إيمانه كردن حبيبي طبي خلقي لها متحيط لها ضعفي كرمانجن أو ها بيجي مشترى ده 15 سال أولتر مرت فكريا 20 سال أولتر كرمانجن مالها متحيط هم تنبي كي أبي أبهم هبلا داري مثلا أبي متحيطي كو yapsatına lebeli mekteban çetkine ya ihalan çetkine resmiyan çetkine ya ecevik elhamdülillah vali ve emzaf pırzede bine işime rındın işi halkıyla kurman cemeni müteahhit zaf başa işe ki zavrın çetken o vali ve em gerçekten memnuni tahminamda ve hem tabi ve mugoya seruki müteahhit il hamanistane müteahhit meni leha صدان هشتی وی کرمانجن inşaat لها تزانی inşaat işi ما işi lokomotif yani inşaat nebi مرفت سینی işi ما حمیات فکری وی işi ما کوباش بی işi متحتی 1500 قلم نو بده هنا ایماج همه باشتر یوالی و مانیسا حقیقتا tam bir metropol
جی انشاءاتی و صنایعی و جی ترموی و جی بله. هر آره ویه زانی مانسا جیگ زفاشه جی رشتان نرا جی وی آوی رد بجیم چقا خلقی کردنه جی بای رشتاندنه جی بای گزماغی مانسا دا معرف بلابین برینن خانیان وی آلی و الحمدلله تو سقط یکتنه işi müteahhitliği elhamdülillah zar başı birinciye zar işime rındın elhamdülillah hatta daha sonra evvel tırcı loha masa bizim işlere zar fındık hebin müteahhit ne müteahhit ama her alive sanayici o eğitimci o çiftçi mesela o sadece haberden yani sırf müteahhiti ne hakime Kürt ve gölleri her alive da ne elhamdülillah hem suabicin çünkü Manisa جيكي شيء صدر شهرية بشتغل داية سبيل داقي حفصة داية اللي مانيسي جدزي حالا علاوه مثلا ها هر تشتهي müteahhit باشه صنایعی zaten dünyada ne bizim Türkiye'de 3. sırayla sırası yandı. بله Çünkü sanayileşme hakikaten evvel sale Manisa'da bu saate kadar ku halkı Avrupa'yı kutin lahacı halkı doğu yetin İstanbul'u bir İzmir'u bin laha avağ danan laha fabrika var laha çetken çıra altyapıdan üst yapıya kadar her tiş laha hazır. Laha vega hatta çand sal evveltir etap düdüs sehbün ya vega çaran pencan şeş heft heştan çevine sanayi o sabiye koydu sanayi hatta ali akkede gitmişin ama ve maniset bijin tijibiye yani sanayileşme olarak laha zabat ağdan elhamdülillah. Aveki ali mahici hakime kurmanj laçitken niveki yücama karkarın, habatkarın çiğ dal oveyda mesela ali tarımı ver bir şeyi haber değil. Ali tarımı ve cuha bejim Manisa tarım kentiye dünyada. İlham meşhurcu yarama bir şey dirite zani. Diril Hazam meşhure. Laha Allah şehir olsun, Saruhan'da olsun, Salih'de olsun. Dünyada meşhure. Yo Ali ve elhamdülillah habatkarına zafın ama sada nivi usab bejim iştara Allah habatkarına men yeri ise çifttiye elhamdülillah. Kurmancı me halkı binadari çine oveda bin yani o deste kurmancı da usab bejim iştara. Çıqa habatkar hana vega hemi Manisa'da hemi kurmancı vega. Hem Ali çiftçi de var hem Ali müteahhiti ve aleki ve sanayileşme olarak vega zav ketine pişirdi. Hakime kurman hatta dönezane sanayi çiftçi kazagotu vega lebeli elhamdülillah başın birinci net. İşi ve aşı ve birlik beraberlik amara elhamdülillah. Yu ali ve yani Manisa çon bejin yaşanır bir kent rastı elhamdülillah. Jibu emekliyan bire. باش باش ساعت تا خوش برین زکی بادی کامده بله خودم از دزانم هون غنزوری دنگ بیجی ناو دنگ او خزوری منه ها غنزوری تا ببوله بله رسو دنگ بیج رسو نه نوسا بله خودم وند کارم مرا قالا جیانا دنگ بیج رسو بکن کنگی هات دنی لکدری جیا میشن ایکو دنگ بیج رسو ناس نکن دکانم مرا بریز دنگ بیج رسو بدن ناس کرد Oradan dengbeş rasu asas halkı ezülmeye, halkı karayazıya. Evet. Balativi evdere. O dengbeş rasu dengbeş teneciniyle yani Mert Karabıca tarihçi kurdayı. Evet. Çünkü her kilometre bir tarih. اجرا میسیونه که امبیجن پیوره که دنگ بیج او ساجی هست او بویرین او تشتی که قومینه این دیروکی بدوکی دبیجن و او جی بونا نسل نو اوه که دیروکه که یعنی دیروکه که هر تمتی جیانه بله نه دنگ بیج مثلا بحثا قیزی کادکن بحثا ندارم چی دکن اف بحثا کرده دکه قربان قال دیروکی دیگه بله قصد دیروکی دیگه چهات یه سری کرده بحث آری داغی دیگه بحث سیانا دیگه و بحث مثلا گلی زیلا دیگه و مثلا کلام وان دیگه چهات یه سری وان بحث کشبریا کرده دیگه و بحث زلولیا وان دیگه و بحث ظلمی وان دیگه و تو دنیا ریالی که داشت بحث شریعتی دیگه و بحث مزنای خودی دیگه و تو دنیا جات که بس سبکی دینی تو جار دنیا جات که ادبی İnsan ki mesela
دوی قونیه دا یعنی اوجی داینه که خدای تای مرد کاره بیشه انسان هکی مثلا دنا با خلقه داش گله کی تحس کرنی گله کا تحس کرنی و خلقه قیمتک پر مزین جدای ترتش شسی دا جی متین گله کی سروی دا اوی باش چید که و انسان هکی نوا کردا دا مرد کاره بیشه اوجی تاریخه که حتی لأنقري وفات بك ملت وكيل مقياس الدين أمره رحمه خدي اللي به زعج حس كر أم جندية قياساتين أمرنا أم خلق بلانا خي قواكينا جوات وفات كا قياساتين أمره دقري وهذا سري خو بوري خد كشينا دقري جا باش حكيم دم قياساتين أمره ملت وكيل ديمقراطية أو سريكي مازن دا جيلور چند سال بری؟ خبیر مک؟ أوجه حشتي و ناخر حشتي وچندا دا ولا از بين بلكي حشتي وچارا دا وفات كر از اسا تغميد كم تام انا ناي برامن از اسا تغميد كم اوج حشتي 3 سال بری يعني اوي سالك بشت ديام وفات ديام حشتي وسياده وفات كر او حشتي چارا دا وفات كر تغميد كم لعنقري وفات كر جا باش حكيم سؤال دك دبي جا دبي قياساتي مك دبي افكيه تو افقاش بوي في انساني دغري انسانك نينا دبي جا روجي ده حد مرف لردمر بله دبي برای دلال دبی اب انسانک نینه دبی بگوره و انسانک بگوره ما تاریخ کم تخن عردی اما تاریخ کی کرده که به عردی و بروی مثلا نبا خلقی داشتی گله کی حس کرنی و گله کی ساگی کی مزین جهیه او yani او ویشی گله تزی ویشتین چی کردن آنا مثلا پروفسور کرده دیجله üniversitesi دا اشترا بیشم استانبول دا او اوی کردا پشتاچی کردا او اوی هلدانه دستی خو تزیوی چیتکن او تخین کتاب اوی داخل لسر دنگ بیش رسو بلگه فیلم اجتی چیکر بلگه فیلم اکشی نبی چیت کرمی چیت که او آنا دوام جد که او ایسال اوی تقمید کم دمها نهادا فلان اوی مشی بداو کردنی ان شاء الله خدي الرحمه خالك خدي الرحمه خالك بريزكي هذا غازم بيجي بپرسم نها الروجاوای ترکیه زیادتری 9 میلیون کرد جی بله سدما کو کرد هم بیجن باجار خواه برددن و تین روجاوای ترکیه بله يعني باطد بينا تين باكي شنو لقوري و وربان سببي وشنا نا سببي باخذ دراي خرابيجم نهال الدنيا يضحوا عدالتنا يعني يك إلهي عدالة اي خديه ديك من يكش انا ياسا دولة بخويه تدنيري مثلا سانكي كرد نوا هذا ضيج تنانا قربا شما تبيشي ولات المواطب مثلا الصنايع اللي فرتشيب والورتشيب شي شي مالفر هي يعني مثلا ولاتي مرحتي وقتها هبه جهلت تنبه فوضالي تنبه اب خلق ندينا ولا تقبيله ولا درك بدري او عرض خديه مونسج ملكته خديه ومشي ملكته خديه ام سردجي ام امانت İlaç diyeceğim, sebeciye kedine diyeceğim. O tişteki başkaya. Livalati merb khud tişteki başkaya. Aram tikran rahme khadili be dibi derdi bülbülü dibi helina kevre. Derdime helina kevre kurba. Em ne kesi düşman dibine ne em düşmanı kesine. Em giş nava gemi kidane. Em bixazın em jimina insana bijin. İdi em jwan feodaliye u cehaleti u kuştini u Nerede devci berdin. Hortime bak. Çok şükür bak Osman. Bak Cemal. Kore'nin mesela. Gelle Kore'dime. İru. Yani kendine seviye ki mezin kendine diyor ki bilin yani Manisa'da. Manisa'daydı bu ne? Oh marka yani. Te naskırını. Kay dinine bana her insana bu kuşun yani. Dinin her işte ne baş bükün. Hayır. Adalete ke baş. امجي كردجي امجي عدالتك انساني تخازن ام بهبرا بيجي ام شما هبدو بكوشين يعني انا ما نسك شما يعني امجي تدا بيجي امجي ازمير دا جي بزن ام انطاليا دا جي بيجي يعني حقي ما جي هي ولا تي ما جي باب قالي ما جي كنا خرج عندنا فقط سيستمك
او هاتیه آوا کرنه بگوره وی سیستمی مثلا خلق مهنکی هاتیه او کرن يعني para هاتیه آویتنی وش بروي مثلا ولاتي خو ام انا صناعي تشي بالمشي هات كارم بيجم عربات هذا تعمير يجي اللي تعمير ببيتنا راست نه عيبه يعني او ولات فالا ببا وبرا تجي ببا تمام برا تجي ببا او كاركري ما اللي برا مثلا بتاعتي ما برا نقارن لواني المشي فابريكا بك نقارن شيء مازم ممكن اما لور تشتكي باشقه هي جسارت ناكر نقارن هذا حتى ortam تشي ببا كم اسا umuda meşhudi هي ev ortam peşi de çi bu ev karkeri mail vurab fetne velatı xu ardı bab kol xu كيك زكي استاتستيكا بفي رنگي هي هم بيجن ما قلت الثاني الماني ساي 150 نزدیک 150,000 کرد جی بله دناف 5 سالان دا بله حجمارا کردین کل هم بيجن حريم خا وقتيان و هاتنه ورا بله جسدي 11 زياده بويه بله بله قربا 11 زياده بويه واتشتكي گلكي بالكيشه بله پر var kişi يعني وكويجي قوت يعني كل ورا ام بيجن كار هبه خبات هبه كو كاربن بر دري خوازكي خو تجي بكن ام بيجن تير بخون انجي دبار خو بكن چما هرنا غريبي وي بله زو قربا زحمت ام بحثات çitkin ez dibim ez hatım liver ez memur bum ez digiriyam متوقف çay hani ki dere ama halbuki devlet amına yani ama ci mervci le bici o der aha merife eğer lur kar hebiya eğer lur imkan hebiyana eğer lur mesela hayvan ciddi eğer lur tarım eğer ya erdek meştinem rabin hatine bilir erdek mervan mandarı boş mala kurba doğuydan hatı beci ki mesela velatime da biz set donum her medik cehendik ya set donum şu art sayınak كيك زي كما برنامه باجار المال الموشي شيكر وندزانن دشتا موشي گلكي مزنه گلك مزنه اجا دنا وي دشتي دا دشتا موشي دا ام بيجن د چم درباز ده بله مراد و آورش مراد آورش نه اوسا بله امیزه دکن اردی آوی گلکی کیمن تنه قربا تنه چما چما تنه yani guri ve çuma çما گوریمتنه yani قیمتک ندانه بی خلقی bu گوریمن sistemi خلق ناقربا نياري خلقي بخدتنا خرج هبرز زعب باشه sistemi bilinçli olarak o halka para iştirme. Hem ya dizanın, kodu dizanın, aviz dizanın, hem dizanın. Hatta halk para ne işle kurba bir mektep danama. Bir mektep dana gündeme. Meş mektep khundana. O çabe meş bahata fikrini. Mel velatı sanayi çekira, meytiş çekira. Emin koşber ne biyana ne yapalım? Zaten ardime ya deşta muşi tülbeci, ova muşi, deşta muşi belki yazdım Türkiye'de avası siyah dedi. Yani meznayı خدا kilometre belki avası siyah dedi ama yani kuaz şaş ne zanıbım derece ha 8 kilometre beli ve ki 8 kilometre vallahi herhal yani belki Türkiye'de avası siyah yani deşteki avası siyah دحب سحب آب مزن در باست من یک اردکی می آبی تنه یکی دوی دوری داشت آناجی اول تشتکی نه نرماله بگوره من ارد ضعفه efendim خلق yani çima var bir velati ameliyatı bike ya çima yani biraz sen erde xu devlet teşvik bedavana biraz sen erde xu bisekinin günde xu bisekinin biraz huji fabrika çekin yani ana jumuşitin mesela Çanakkale seramik tübür o hakkı xudiye yani قيل موشي سيراميك ناي تشكر قيل واني فابريكا ناي تشكر طولاتش توقات يدب بنرى يعني عرضي ما خليه ما اخا ما تمام وزيره فقط بقيمت كرن يعني مثلا قبل نقاشيش دي كمان نوع خلقي انسان خلق مجبور يجا دراوه خلت بيجي براس خلاص بكم تشتك صاغي ازهر belki zarur ki خلاص بكم yani mesela de burada kurba راست مجارك geleki giringe صعب giringe قالی کرد هم سپاسیات کن به وی مجاری و گریدایی ادغازم بریز جمال بپرسم چونکه بریز جمال اندام جورا پسنساجی و بازرگانی مالی سایه نها ما گفت که زکیج گفت لوله تبیجن لموشی مثلا پسنسازی چاندنی پیش ناکه جبر ویجی خلکی ورا بونا که دبار خوابه که تین هم بیجن باجارین روجاوا ین وک مانی سایه مانی سایجی ما دست پیکی داشتی گو باجاره کی ده هر وارد کو پیش کتیه
یعنی صنایع پیشسازی ورا بازرگانی ورا توریسم ورا لگور و سدمین سببین که ده هر واریدا مانیسا پیش تکوه چنه؟ Bu çi pêj dikeve şimdi de Ege'de fiziki konuma manise per xaşe ciki xaşe. بله Beri duhab metropolü mezin İstanbul'u İzmir li ser Manisa'ra derbastır. Ev gelire gerindej Manisa'ra. Ava yek. Duyan Türkiye'de zede citüne ki fena Manise hem tarım hem sanayira müsait be. Hem tarım hem sanayira müsait be. Manisa, ova Manisa tamamen topraktaki verimliye, xoliki verimliye ve tarımeki xoş eder ki. Le Ali yun tağı Ali deneji jiboy hayvancıti ciki uygune. Mesela fiziki konum ola uygune. Le sanayi ve deri teşvika devleti cehe sanayici çi dixwaze. Sanayici dixwaze ki altyapıya çeke. Elektrika mı bira yeterince jimra hebe. Arıtma tesisiya mı bira hebe. Bir de ulaşıma mı bira hebe. Naha Manisa'da demir yolu de nav organizasyon rada bastı. Demir yolu. Tüm dünyayı birbirine cehevra bağlamıştı ki deniz yolu jemera 35 kilometre. Liman. Liman ama 35 kilometre. Limana İzmir'e kullanmıştık. Karın İzmir'i. Havaalanı jevera 40 kilometre jemera. Havaalanı pırnizki bir der. Teşvik jiheye xabatkar jih yani işçi jiheye de fabrikada bixebti. Avagı uygun. Jibu viye ki ne ki halkı Manise ji velatı başka, duale başka, ülke başka ji milletin ve deri fabrika vetkin. Bu roji teze fabrika gitse mezun. Fabrika ki dünyada en mezun çikolata fabrikası yek jil ve deri atedekir. Jibu viye amacı atedekir. Nal ve deri ihracat ama ne Türkiye'de dünyayla ihracat ama zaf zedeyi. Embejin musluk de Türkiye'de fabrika en mezun en büyük ihracatı emlevetkin. Nabi ne bejim herhalde de keve reklam galiba. Navan ne bejim? Televizyon be, buzdolabı be, gı emleve derecetkin defroşun bütün duala hem Avrupa'yı hem Orta Doğu'yu hem Afrika bölgesi hatta Amerika hem jivde froş. Jivde defroş. Manisa'da. Bisiklet emlesi vardı ben. Dünyada en pır il olarak da Manisa'da ihracatı ben. En pır bisiklet Manisa ihracatı ben. Dünyada. Yani aka sanayime gelişmiş bir yer. Peki ava teramet ki? Na teramet ki. Emi daha mezun. Emi daha zedekin. Jibi ali da ji hevalle meji gele kurji jibi velatı hatına aslında en fakiri jivana kişandır. Kavadene Hacı Baskır, Seyda Baskır en fakiri jivana kişandır. Fakat gele kurji yeki ver xabatkarın ki embejin camirekci İtalya hatiye bavivi, kalevi, had bavivi gı sanayici bu ne ev cihatiye libederi şubeki libederi mezinkili. Ye meji bave mekale mecuyali hatine zamanı vanji nezanın ez buxaj ilk okul mezun ben. Eji ilk okul mezun ben. Çağı mera mestirem gı tahsil metunejme küçükte tahsil hemen. Levendere hevalle mehane hem üyemen hem hevalle mehane bütün Avrupa'yı komple ihracat kılın ve fabrika vekili Avrupa'yı komple ihracat kılın. Tahsil ödü parası da ilkokul mezunu. İlkokul mezunu. Babette çeşit kırdı govela babem hayvancıydı. Çift. Ama leveder İro tüm Avrupa'yı komple ihracat kılın. Hevalle melur. Yek sahibi müvi davet kır. İro mevgu belki evcubata bümere evcüle disa çiğe Almanya'yı
görüşmeleri. Evci havalime, evci Xerkê Kurdi. Jivi Ali tarımcı me baskır ya sanayi mezunu, evet sanayi gerçekten mezunu. Ev Türkiye me cüvederdik eve, üzüm ekime lüvederi heye. Dün çekirdeksiz üzüm, dünyaya da örnek avitine. Le Amerika'yı laboratuvarı da via çekirin, zehevdu negir. Yani tüşteki haribet, sade manize derkebe. Le ala şehri, Sarı Gölü. Lüve derkebe. Dünyaya da jüvi çetirtin. Ji servici hem xweliye vira verimliye, hem ji frotan avi jivir başe. Mesela gavadını Hacı Baskır fazla mer velat yapayış çekin. Evet tabii hem loji çekin. Loji çekin ama vate telver çekir töy çay bişini. Mesela hava yolu, liman, zaf önemli ya. Bir liman ne haber? Livedere, liman ise de üzüm derdik eve yaş üzüm. Çekirdeksiz yaş üzüm. Live derdik eve tod ve vatili kamyonu saat ve nav saate kadar de gemi her Rusya. Jivir. O zaf önemli. Çünkü kilo ve fiyatı ve ayrıya, nakliya ve taşıma ve ayrıya. O zaf önemli. Jibo ve Manisa jivir uyguna. Em bejin iro em limana İzmir'e kullanmıştık. Em tarım limana İzmir'e kullanmıştık. Le İzmir'e da cigi tarım çeki tünü. Jibo'yu Manisa zaf genişe ama limana meci heye, havalaniye mehe, riya trena mehe, Jibo'yu vira gelişmiş bir. Göç de hıldaya bede Manisa. Yani bajari başka mesela Doğu'yu ve Karadeniz başka insanlar jatına bederi. Gıl ve derjibi xabatkar edikin, yan bejin sanayi be, yan sanayi be, fason be, ve de fason zafte şekilde. Hatta vara ki sanayi terina ki me içüye edik küçük sanayi binetirci ci atölye vekine ve de xabat şekilde. Yan sanayi mesela bejin kabloya çetkin, soketa çetkin, işte mesela başka çetkin. Bana tabi em dixwazin ki ege bir kayıt cihan hem dixwazim ana gırıldım bir kayıt jî küçük cihan mesela em dejin jirat bejin merdiven altı ya bana jî dixwazin gırıldım kaydı juan raji em dixwazin teşvik ek teze derxin bana jî birahabek sanayileşmiş bin bira gava merdivana gava peşi beri awal em bavejin juan ra ki bana bira serhevdu merdivana derkevin jevra ilerlemiş ki. Ji gotini ve imkanım ve derxinin. Yani onu dibêjin bona ku helva ver çekirin livra her tişt heye. Her tişt. Posta jî heye, malzeme jî heye, her tişt heye. Em jî helva çêdikin. Em dixwazin ji bo ki bixwaze helva çeke em gişta değil Türkiye em tüm dünyayı davet kin. Werin Manîsê. Bele. و ایج دخوازم تشتێکی گوتنی وەزە بکەم ji alî li dünyayê rojnameya bi nav û deng navdar ji alî rojnameya Financial Times vajî Manîsa bajarê herî guncav ê ku em bêjin ramedanî bê were kirin hatiye hilbijartin. Yani we jî behs kir di warê çandiniyê da em bêjin warê veguhestinê da hûn dibêjin işte lîman ne keştîgeh nêzik e balafirgeh nêzik e li her alî yani. Ew jî tabii ki çi pişesazî dibe, çi bazirganî dibe, çi çandinî dibe, berhemên çandiniyê dibin. Bana bûna firotanê jî gelekî hêsan e. Rê hêsan nîşan didin. Lavê te bişekibê îro em rê li ser yûn tayî de we vedikin alî alî de derxin. Derxin balî denzîn. Çünkü li Çandarlî de dünyayê da limana em mezin temela ve avitine ve de çekirdi. Em jî niha da rêya xwe çê dikin ki belki em birajî kullanmış. Zav ji me re önemli. Limana Çandarê dünyayê da benzer avitine aka mezin. Ji bo turizmê jî em bêjin deniz turizmi kerê menayî fakat pir nîzikê me ye. Kuşadasî nîzikê me ye, em bêjin Foça nîzikê me ye, Weder nîzikê me ye falan. Turizma vira müdürü mel vira yani gele ber jmera nakya Hamdi Bey bepirsin. Müjde pırsa aslında da çetir. Biiznave. Evet, evet da çetir. Neha gavadiji briz Hamdi qala evi kir qala turizma vira kir qala çanda vira kir. U hineki qala em bejin evdera ku em bername le çedikin. Müzeya diroki atpêjî kir û zêde vira tê merak kirin.
ادغازم هیم برفرحتر وندکارن مرا قالا ورا بکن او شونه کو امن حال لینه Burası Hafsa Sultan tarafından yaptırılmış. Aslında Ve o zamanki bu- şifahane. Bu şifahaneye ke brasti. Şifahane olarak yaptırılmış. Burada Merkez Efendi Ve dere bütün Osmanlı dönemindeki merkez hastalıkları dema Osmaniyan yani de bitkisel çin ortamda nexweşiyên şifa ku hene weke Hafsa şifahaneye Sultan'ın ke hastalığını da bikaranîne. Kırkır Barut'ta yapmış olduğu mesir macunda bulunmuş. Ve artık bu O dve dönemde, pêvajanê bu de dönemde, macûna bu mesîrê dönem hatî günümüze kadar peyda kirin. 500 yıllık bir gelenek bu. O nêzîkî Bu 500 geleneği sal e sürekli ku ev kevne daha şopiya gelecek hanî kuşaklar heye. için her yıl 21 Mart Her sal bistiyekê baharın darê başlangıcı, Nevruz günü anî roja bu Newrozê nesil şenlikleri yapılmakta. ve de şahîn Uluslararası derdkevin. alanda Şahîn yapılmakta. tipil derdkevin Bu û sene vê nav ülkemize neteviye. bu uluslararasından 11 tane yabancı ülke katıldı. Nêzîkî yazda welat jî hatin beşdarê van şahiya Biz de mirheyan onları ha ağırladık ve gerçekten buradan büyük bir û taybetî jî burada Manisalılar olarak wek yani manî nüfusu mekên 300 binse Manîsayî bugün 400-500 bin oldu. heke îro 4-5 Bu nüfusa çok xwe yüksek, çok heye. güzel bir nesil şenliğimiz oldu. Divê derdem Artık Sayın Hocamızın söylediği gibi ji ber vê kevne şopiya xwe derketine sadece imgiyajine mesleğin vê hemiyokî bisik coğrafi mêvanê konum mêdin olarak jî da bas Ege kirin li ser Havzası'nın, avnîgariya yani xwe daha doğrusu Gediz Havzası'nın içerisinde alüvyonları çok değerli, yüksek ve verimli toprakları var. dwara Bunda yolda üzüm, dwarê xêr û bera xwe de sofralı axa üzüm, xwe çekirdek pir sofralı üzüm. Şu anda Heyecaya- Türkiye'nin %80-85'ini karşılamakta. îr rojim mêrijin Çok yüksek bir oran. Zeytincilik. ve dwarê zeytinyağcılık. zeytûnan de bêjin Zeytincilikte de çok büyük araştırmalar var halen de. lêkolîn pir mezin devam dikin İlerleme kaydı. û Alaşehir, gelekî Kirpas pêş ve diçin. ve merkezler. Bugün gittiğimiz zaman Navendê îro roj gevam diçin Köprübaşı, Demirci artık o tarafta navendê Kula büyük bir kulayê şekilde zeytincilik yayıncılığı devam ediyor. çikirina zeytûna xwe dikirina Artı zeytûna û rûnên zeytûna kiraz. pir pêş diçin Kirazımız var. wekî Kirazın dinê ji ilgi qeresiyê me yersen, hene Salihli'de, li Salehliyê Demirci'de, Alaşehir'de, Alaşehirê Sarıgöl'de û kiraz Sarıgülê üzerine sürekli her yıl her geleneksel sal şenlikler düzenlenmekte. van şahiyan dar dikevin Artı bunun yanında Manisa'da tütün. û ji genî vêjim jin Manîsayê tûtin jî Pamuk var. tê hilberandin Pamuk biraz hîn azaldı bambu ama jî heye halen de bambu devam hinekî ediyor. kêm bû li gor salên berê lê belê hê Manisa'nın jî kendi heye dokuma bezi var. Manisa bezi var. û Manisa bezi kullanılır. potkî Artık Manîsayê zeytinyağı, heye zeytinyağı bu Kıtayı berandın? buradan %15-20'si ihracat. sedî pazde Yapılıyor, bîstê yapılıyor. wê Ve zeytûnê dünyanın kulvertên tanımadığı- berandin em difrojin derve ya Yapılıyor, rastî tanıtım yapılıyor. Lignit kömür inşaatları zaten Soma'da. dîsa me jin Somayê komrû lînît heye ku tê kana wê heye kur vê derdikeve û tê hilberandin Termik santral var. santralê me yên germavê hene Turizm olarak warê Manisa turizmê merkezde de jî ve ilçelerinde li Manîsayê û navçeyên wê Salih'te jeotermal turistik otel. Otelin Kumlu'daki koy- aynı durumda. germavê hene kur Akhisar'da, vê derê e, meyvan iki tane orada diçin turistik otelimiz var. Burada 5 tane büyük Divê beş derê yıldızlı otelimiz- pênc heb otellerimiz otelên var. me mezin hene Bunlar da ser sürekli bu turistan Manisa'ya wana gelen her turistleri tim jî karşılamakta ve onlara hizmet vermekte. xizmeteke didin Artı ê ku bunun ji bo yanında ger û geştê sürekli hatine vê derê bir de bizim Spil Dağımız var. vê Spil çayê me Dağımızda, spîlê heye çayê me spîlê Bungala, jî Belediye tarafında işte bungala konaklama evleri var. Onlar vê da derê insanlar bêjin gidip qonaq hene faydalanıyor, ji bo kalabiliyor. rabûniştinê ji bo Orada raketinê paraşüt atlaması yapılabiliyor. û vê derê Orada dikarin bizim şu anda paraşüta serbest paraşüta dolaşan evrazê belediye tarafından bêkirin Yılkı atları vardır. Sürekli kış yaz orada serbesttir. vê de Dolaşırlar. dîsa gezer, her onları spêr kimse rewan hene karışmaz. kur vê de karin Ama zivistanî û belediye buharî havîn her Onlar wextê bakın, lê onlar swar bin û istihdam duyar de sağlar. jî bendeyî turistan e Artı ji bilê vê ya jî Manisa'da şu anda li Manîsayê merkezde niha organize sanayi çok herêma gelişmiş piştsaziya durumda. organîzeyî Bu gelişme daha da önümüzdeki günlerde yeni bir organize sanayi bölgesi daha heye û ihtas divan ediliyor. demên pêşiya me de Herhalde büyük bir şekilde muradiye avakirina takip organize pêşisaziyê Onlar da yeni bir atılım herêmek pêşisaziya organizeya nû Burada tê kirin 45 bin civarında organize sanayide çalışan insanımız var. Neyse Yenisiyle ki- bu daha da çok artacak. 5000 kes Yani- niha li wê herêma pêşisaziya organize me got dixwatin vira Mevcut. Evet. Reis Hamdi Karayel nana vira ez qala vira dikim ev şuna ku em bername lê çê dikin mîmariya vira ayda Mimar Sinan e ne Yani Mimar Sinan'a ait değil burası. ev derê ne aitî Mîmar Sinanê çêkirine Burası Hafsa Sultan tarafından Belê Hafsa Sultan ji tarafından aliye eee, Hefse Sultanê Kanuni Sultan Süleyman annesi o dayika Kanuni Sultan Oranın Süleyman Hafsa Sultan tarafından hatiye burayı yani pir ne giringe yani min ev zanı bu midgo ev zanı bu ku mimariya vira alan- ayda bu alan ayda mimari Mimar yapısı. Sinan e
Mimar Sinan. Ve gut kunne ayda Mimar projesi Sinan. Mimar Sinan evet. Proje Mimar Sinan'a ne Mimar misin? Sinan evet. Rastı. بله پروژه یا میمار سینانه Başa. Mimar Sinan ama Hamza Sultan daha iyi çekilmiyor. Proje Tamam, onun orası ama tabii. yapan ustası farklı. پروژه یاویه لبلی استای Yani proje کوچیکی ayda جدایی. Mimar Sinan'a Posta gidin İshak Çelebi tarafından şey yapılıyor. giriyor. İshak Çelebi tarafından. جالی اسحاق چربی و Yani فاتیه projesi Mimar چکرن Sinan ama ustalığı İshak Çelebi tarafından yapmıştı. Artık burası şimdi şu anda burada bu Celalbayır Üniversitesi. لبید بزنن Asli که Bilim- جلال بیار جهیه Burada tıp müzesi olarak و dönüştürüldü. که مزخانه Burası تپه یا artık وی داری tıp müzesini gezmek, görmek herkese هاتی آوا کرن Yani hem spas dikin, ji bu agahiyin ve. Kek vechettin. Bale. Niha ez vê merak dikim. Kurdên kulvira dijîn. Kevne şopiyên xwe, ürf û adetên xwe, di serî da jî zimanê xwe. Li vira wek welê dikanin bişopînin û devekirin. Na warê serbest û ew de ez nabêjim. Yani ne ku pêşî asteng hene. Lê wexta tu li derva dijî, bixwazî nexwazî hin tiştên guherandin. Bele. لا عرف عادات قد خشاش ناكن عرف عادات خود چیه امسر عرف عادات خود شن يعني کسی که عرف عادات خود انکار که و یا او نکه تو نه Bele. tabi millet ما کو امتنا آره کیدا امتنا آره کیدا ام چقا به ترکی خبر نجی ایلا هم ام دوی آنه دا کرمانجی خبر ده هنه جان همشنا رسمی دایره جی ام جا کنی به حوال هبن ام کرمانجی به هوره خبر دن یعنی قسمه که رسمی دایره yani kese ki ev bike tune yani bütün milletime ve durumu handa çevre meda milleti meda bütün Kurda hep de sarmış ki birlik beraberlik ona Müslümanya ona temizlik ona ev ona ne gerekirse tamamı dikin yani tamamı kese ki inkar bike tune tabi hene teştada mer mağduri teşdaya hene teştada mer ku diçel berçave xudbine hene ku örf adeti xu yürütmüş nakin hene ki zora mervat şe merv dixwaze ku ew jî örf adeti xu hareket ke ew jî örf adeti xu bizan be zarî wî kurmancî nizane yani peyda kene kurmancî zana em dixwazin hem Tirkî bizan be hem kurmancî bizan be kîjan dilî bizan be jêra ew rinde yani îlham sada kurmancî na yani Arabî bizan be Lazî bizan be Türkçe bizan be eva tamamî wî ku bizan be ji me re gurûr e yani ji me re rinde ku her cikî yabancı her dili haber de jmara gurur e yani Türkiye namına jmara gurur e yani em dixwazin ku çêbe yani İca milletê me tabi elhamdülillah çok şükür zavrinde zav başın zav temizin zav ahlaklîne tabi arayda sırada nam mahla me da 18,000 nüfusê me hek werwan sade mahla ku estêda rûtinê 18,000 nüfus de jû 18,000 nüfusî du heb sê heb dê heb jî yanişî bikin evci normale kurma. Sani ne yani? Normale. Gerek merif birlik xu beraberlik xu neke ve ta ku tazik me cenaze ki mehebe millet aynı saat. Yani telefon tu ne ha. Sada peyt hasa evjura veja aynı saatte da top demte maşallah tu kayf vici kıyamet sani ne olacak? Yani tkayf vici kıyamet yani top de mer nizana Kaşkuhat, İzmir'te, Manıs'te, Salihli'te, Turgut'te, jurte. Merv hamam merna viraj mern bir nota davet yani. İyi baş. Tabii. Tabii. Baş. Sağ ol. Bir saat hoş. Hem disa rüya xabedna Brez Osman dilim. شرف جدا هنا كمارة قالوا برسكريكين متحيطة بكن يعني إن شاء الله تنانا قالوا هنا برسكريكين متحيطة Psikoloğun yani sorunu var nasıl? Berberi sorunu var ya çi sorunu mutayta. Tabii ki sorunu her meslekte de heye, eme de heye. Çünkü tane çıra bu ali bürokrasi ve bu ali yeri ve sıkıntı mahmiye derke vandaram. Elhamdülillah van çan sala ki hidi yavaş yavaş hidi yani bir sorun acı xlas dibin. Yani ali çanki bejim. Manisa'da jmara çi sorun hebi, arsa sorun hebi la. جبه خانه چی کردن ارچه تنبی حتی دویج مانیسا جلبر سیال İzmir'de دبی ویگه هیدی مانیسا اوسا بیه متروپول مازن بیه کویدی الحمدلله هم işi نیویج خباتکرجی İzmir'de تنه مانیسی ترنا کله هایدی اوایی خباتکری inşaatı fabrikه düzانی لها سه حب چهار حب fabrikه هنه نوی وان yani مرفت کاری بیجی وستل بی و آریستون بی و اعجاب بی و
Belki بله. baştırdım. بله بلکه آله که باشین نخیرم یعنی من سوالی که زاو زو مازن دبی حتی یه هفت هشت سال اولتر یه 1078,000 انسان له بی 178,000 خلق له بی اما 5 سال اولتر بی 2500 انسان ویگال ها من صدا آنگوری رسمی açıklama kurumun bejin 400,000 insan له demek ki hatta اول گوتن 2023 داد بجین یا 2023 داد بجین یه که 500,000 انسان منش ده بود جوانا چی لازمه جوانا همین خانه لازمه جوانا ایش لازمه جوانا آش لازمه یه که ما بخاطر جوانا جبه خارج و خارج انسانان را جبه خانیوان را یوالی و الحمدلله ام tabi sorun metin ne bijin sorun mezafın libeli halde ki elhamdülillah kurumanlara ilişkime civara sivil toplum kuruluşlara başa em tabti arı hevda ji belediye bi tapiye bil sorunu oha sivil toplum kuruluşan bi em derde xwa civatan da dinle bahev denekanda sorunu xwa yek bitene libeli ku toplumanda camianda merv zede bi merv kuvvetli bi güçlü bi merv işi xwa daha stada çekirim mesela belediye ra yani vega oha bejim Manisa etrafı da halkı Kürt zafın. Horozköy, Norlupınar, Koştubahçe, Bayındırlık Mahallesi, Mevlana bejim ev hammi camiye halkı Kürt'ün. Civani ha hammi imarsızın. Em tazin Manisa'da geleke eseri kutaya seçilmiş bir vega büyük şehir için önemli. Ciko bir büyük şehir geleke 2 salda imar çeker. هم تخازین گله که جی هروس که جی me kurmanca hamiyan çan avayı çekenler Manisa merkez Likkeçili köy, Barbarosel, Horosköy, Nollupınarı, Bayındırlık hatta Turgut Atlıvan deram imar bir kevi. Çıra vega merv nikarici Manisa hani bestin. Vega haniye bir 500,000, 700,000, 800,000, 1 trilyon ek. Merv nikari böyle bir haber de. Avayı Manisa birlikte yeni site çekenler vega her daire vega 1700 milyar. چرا وایه هم تازین و کرمانجی مجی ناسو دوست مجی خاقی الهاجی بلا بچن پری هندک بدن و خانی رس حج بستن دیاب چام چی بی به اماره سورنه چی بی گله که اماره درخن لها و امجی آن گوریوی چی بکین ویگو دو اوده و سالونه کی 6 متر 7 متر دایره لمان شده 200 میلیارد 250 میلیارد حسابی که ویگو معرف عالیه که مازین کوها 4 اوده و sonuna ki bisteniş xara Manisa'da baş birinci derece merkez da 750 milyar. Ev pereki zavzede ya. Merv canan müteahhitime havaleme şerem diken fiyat bejin hakira. Ben rast haberde. Çıra çünkü artık arsa bir nivenif. Eli. Yani Xudoy razı inşallah. Yani öyle ve em müteahhit Manisa'da elhamdülillah zaf atağıdane birinci derece xabitim binaların taze derece mimari kültürleri öyle ve zaf baş elhamdülillah mesela Manisa'nın mimari yapısına uygunum elhamdülillah. Öyle ve elhamdülillah başın birincine tabi sıkıntı mazaf elhamdülillah ama hedi davros tevci Kasagoti İbrahim odada orada zavniski med mesela ticaret olsa da hem bu ara işi var çetkeyin ondan sonra apemiz ekab mesela pişirden müteahhit çektirdiği işi resmi çetke devamlı. Vega müteahhit meni laha ama 3 puan peki vici hemi işi resmi çetken. Meytabanımız gefzanı ne bileyim ihalanını yuvarlı elhamdülillah hem zavcıya gide başlarına. Başa. Edgazım biraz zeki bir person. Kek zekici bir person. Çünkü tabii Kerem ki. ویجی بری متحدی کریه مسئله biraz. و چند سال بو کو بردا متحدی نو دودیا دا بردا نو دودیا دا و بردا لا استغفر الله من 2000 دودیا دا بردا 2000 دودیا من نو دودیا ایزاش 12 سال در باز بوده 12 سال لگوری و متحدی بری و نها خب متحدی نها daha باشه tabii daha باشه çünkü her tiş beştatıcı her tiş kemla kudu bine her tiş de diyecek ki rast sekine Gevrek tulurdu be, jurdatı xarıhtı, lice rast sekine. Yedi, her tiş rastı be. Tiş tek tane rastına. Ev turizme, ev Manisa'ya, ev Muş'a, ev Diyarbakır'a, ev gümülkete kadar berejime bu. Nav da adaletek lazım. Em ketine pe adaletek baş. Ve kevi ki baş, em de hevra bırati ki baş der bas bugün.
ما وقت خرابی چی بو نوا دولت کی دا الله قرصو خدای نشانه ده من سوریه تو ما نصیبی چی دل انطالیا بی چی دل حکاری بی چی تشتک دگشته به راست بیش بله نه چی جان چی در نه رسخ ما هذه خودی سری بده سری ترکیه عثمان بتاعته بله اساس متعهد اما لما نسيدا پالی حمال دخسم خانی پالی کنن یعنی بری ما نسيدا ucuz bu ama ve tamam ders müteahhidi ki eydi fakir fukara kes ne kadar بری besine تو بیشی بری چند سال بری yani 40 sal beri چند او سال daha farklı. چند سال بری دایرک به چی بود doyrak beri zav 5000 3000 ده هزار نه دکاکی 700 هزاری yani hakikaten fakir fukara yani zab kuti bu yani Şimdi ev soruna ben ne müteahhitane aslında. Bu Manisa fiziki olarak o merif doni sarıyor. Zaf sıkıştırılmış dar bölgeye la. Sıkıntı heye. Yani imarlı arsalatına. Bu imarlı arsa hep ya. Merif de %50 olarak yani avayı merif 5 kaç etken, biz kaç etken. Şimdi bizden de habibi de khoyi avayı, khoyi arsa. Asas peri baş او یعنی ایکو بهای دایره زیده دکه پر عرصه عرصه. پر عرصه bak mesela 1000 dünyada من 1000 metre kare distan mesela 1000 1000 metre kare naha 500 arz kıymetli bu yani vakti arz kıymetli bu hani hiç para bahadır ايش خو وش تشكي نورمال Ama işte تشكي زحمة her normal. سال insan ziyade dibi yani وقتا insan ziyade Ziyade dibi bu tişi şun teng Beli, dibi beli. وقتا شون هندك بو او قيمته أو ورا قيمت هاي شو- ورا زياده أما دبي أزبيد وان بيجي. هدري أزبيد بدي بيجي. رنجي خدای تعالی برا برحتی بده خارم قربا برا کوه کی برادای به برا خانی کی نخواش به برا به حضور کی باش و بله. به شکل کی باش و به خارنی yani نه حضور سوریه هی است سوال کی يتنت تنفذ ام نه Türkiye'de mesela tamam rızkıta ve emine ve o mesela خانی çetke ve sathab daire çetke tamam önemli olan her bir huzur ki baş bu kar be bak كيك زكي Mesela كردي evet. كردي ما فرا زيادتر بإنشاءات رو مجولا en zahfi inşaat. Seri haçtı inşaat. İnşaat. Başka çipkin yani ardı melbertine. Milketi melbertine. Çip ya teze hedi عندك زبي كرينا زرا تشتي جيت 3 مليار كرينا شو بو برانيوان برانيوان شغل. وك بريز عثمان هم بيجي متعيتي لكن ان وك يدن دي شاطه خابتن كاركري دك كاركري كاركري نعم متحيت قصعبه ام بس 7000 انسان ما نستدكن بيجي حب متحيت هي باشخه بديش كاركري خل راست بيجي ساعتها تخش دمو ماجي هر دچه كيم دبه سي 4 دقيقه ممان از دغازم بريز وجهتين بپرسم نه کم قالا کارکرین دم سالی موسیمی که اشتیان نکن وی کیم بمینه ادوزانم گلک انسان ما دم تریدا تین صالح لیه تین دری وسا دخابتن اما به کرتاسین دکانم مرا قالا روشوان بکن قربان نه خباتا بری لما نسيدا اودا خباتا بری تنيا اره سلا uzum heye yani beri او pembiye ku davitin او tutuna ku davitin insan açıydı bu 2000 3000 4000 مرد kete ova mansi birinci mansi bu tutuna mansi bu eva tamamı bir işi evad bu tek naha işi kovayda ser uzun sakine yani uzun ku ne be işi ovayda ne kabde tamam kete ser işhata kete ser evada yani Böyle. yani beri bütünü ovay tedine huday makina işya derket tamam düşüne mansi da çüne ovayda bambu hebu birinci hebu tutun hebu uzun hebu na tek evana tamam rabuna tek dirima yani uzun ma Aslında evci heye ama keması ve evke işçi bu için naçın kusurumuzda müdahale edecek. Makine parçayı bile. hayır makine Sütüne makine yani tutuna beri bu mansi da şkuat işçi tabi na ka pambu mansi şkuat yani Amerika ne kadar eskide yani ova mansi tamam pambu Ha, bu ne kadar tamam zarar tutun bu راست بريز وجهتين بله وقت ما قلت كنت به از دغازم هما نزيكي 2 دقيقه ممان beli اما بكورتاسيه دوزم السريده ام ديسا ما في قوتني بوادم بريس حمدي هر قرايل نها مرو ورا ماني ساي Sayın وقال Hamdi تارزاني ماني ساي نكا كيم دمينه هما بركن دكار مرا قالا ام بيجن تارزاني ماني ساي بكن لسروي فيلم جهاد نتشيكرن وقت ما قال لك هندك ما هما بكورتاسي بتشند هفوكا
Manisa tarzlarını Manisa Beli. Ahmet aslında esas ismi Ahmet Bedevi'dir. Tarzan Ahmet Bedevi Suriyeli doğumlu. Manisa'nın Birinci burası Dünya navi Savaşı'nda Ahmet Bedevi dışarı buraya canı göçle yekiminde ve Manisa'ya yerleşmiş. hatiye daha Manisa'ya doğrusu bıcı buya Spil Dağı o eteklerinde ciye Topkale kontarın Devri'nin ciye kulübede inspili. yaşamış. Tek başına içerlenmiş. Bir tane aseri kol Bu vederi doğayı ve maya ağaçları çok sevdiği için o gelek iş daru beri sürekli de has ağaç kiriye dikmiş, onları o sırtıyla her su tim çekerek dar çandine su taşıyarak onları sulamış o yetiştirmiş. av dayavandarin hani Hareketinden bu jiber ve tevgera doğa sevgisinden khoya dolayı jiber ve haskana khoya Manisa khozayı Belediyesi'nde bahçıvan yardımcısı olarak alınıyor. ve ke alikare Oranın bahçıvan kadrolu ki işçi sorup Manisa'daki büye bütün kar parkları kereki بله çiçeklendiriyor. o tane Kendisi- park marka ve de hem spas gulu dike. kulika da khamlina وقت ما قديا بخير جارك دنم بيجن يعني ما دخلت ما في خافتني بدنا ميواني خايدجي وقت ما نما مخابل یک کلمه کی بله یک کلمه که خواستم بگم حلقه مانیسه هر بیری وقت سبیر رابو برا بله. بيجي از ایروج بوی مانیسه چیک هم سپاس دكن او یا جبوی خبات صابن، جبوی صابن. تجارت موقت خواست Şimdi Sağ olun. Manisa Gel tarzı Express 31 Kujvara. Mayıs'ta kutlama günü var. O bir ölüm yıl dönümü. biz suya ke Orada gulan el kutlamalar bedre yapacağız. biraz bahiyen Doğa sevgisini onunla birlikte yaşayacağız. tarzani manisa هم حموم ميواني خارا سپاس دكن بنيران عزيز هم في حفتي في يك شميل لماني سايبون حتى كو جداس مهات بميواني خارا مقالا ماني سايكر مقالا تايبتين ماني سايكرن بله حتى حفتي كيدن بمين دناف خير وخشيه دا بخاطره